Kani gade ke kanhon yung kinohikai ki bahikai haki skol SSA ad hoc but deficit school. Ki bahaki arsne menchua kila pendapru ya ke diploma in elementary education. Kani ke kanhon apo ke jelam chung ba Genesis ikam ba dikong tiang mon lingdo. Henin kasngi ke khatsau tedek unai lur. Kilawan yikendo yu assistant director jong ke National Institute of Open Schooling. Upius Prasad hak regional center ke Bahagwati. Ban penpa hu halal ke jingbam hun jong ki ya ke result jong ke training course hak second ya ke bakila pelaj hak sipau trek mentau benai. Habakran hak no putai khobor. Hadin ke jingwani kendo yu no he jong ke National Institute of Open Schooling kini kino hikai klai tu bakani ke result kamlong ke basai bat tikna. La kini ke balaj ya kini training ki fail ni pass. Bat dan part na pleng jong ki balapau bagi klaim lek tho ya ke exam bat nalor kani wat ya ki marks jong ke internal assessment ru amsem la penrong haki result. Hak bedai bagi jing kendo jong ki part bu assistant director jong ke National Institute of Open Schooling kilong banakal yang Upius Prasad ulai tu haki bayaki papers baro lakmi bat jurep ben hak head center ke Badan Hanoida. Kumta nakal yang kini hikai kila berngam malada ke regional center kamsim kiai kini kam hapo posngi kin sepelong dekat jing ki kenang banyo jing syai lor kini ke benta. Kadau hi kalong bagi study center ki phat dia pon no iki nalo kata ki phat de cepo Noida center direct ke Murcia ke headquarter te kini ha ke jisha baro kini de ban ya lemba ke regional center Gawati han rai ki bade ki phat direct ki ban dia pon no cepo dak po Noida i ha ban phat biang cepo regional center Gawati par hello kini ki jing ki bagi kendo assistant director ula panpor but ula aero ini ke assurance ba ban pendep iki gambar khoi tang hapok spelsi haswa ban penmi ya ki original documents kumbalong ki mark sheets ki professional certificates no ong ba ikini baro kin lehi maki ng tena po regional center plus baka ng tena po ka head office ki brang tena po Noida UP.